Bangladesh. Hitung Samse. Hepre. Labangso protes kani nang ko kalam maglake soda kalam silito dak ini ponang lo. Assam direct recruitment for analogous post grade 4 and 3rd Labangso Act 2021 Assam State along Pinchong pon lo. Labangso a State Act non litotame ilitum 6 schedule angkangar lo Karbiang long termas council long tame nang impose for idet lo. Lasi Labangso ron mangke ilitum Karbiang long arada tu Karbiang long along unemployed tuman ke Labangso asai ke cedon dun hekte busi ilitum pinikachi song ting pon lo. Lason thak taksi ilitum pan state government tum nang chinek pon lo. Kedam tang apor hutame TET mate teacher eligibility test Labangso asai tame state government pen Karbiang long termas council arluta ilitum pan nang job for idet si goreng our side mate TET kilong angte ke bangke ilitum haro grade 3 pen ilitum kilong dun ke trokner kep ne ko ani siltum long dun chot lasi lason thak taksi non ka Labangso Assam direct recruitment and analog post for the grade 3rd and 4th ka lason thak taksi nang man ko lasi labangke nilitum dak APSLC pen ke party pen kami nilitum asar jai kathar pachini pon etloje Karbiang long autonomous council kachari buat cekrong atum immediately state government pan pachini si Labangso aron Karbiang long mati NC Hills di Mahasau pan modification claim nang jibusi itong pupon bom lo sita piniar ni tame non wareng warsai Chief Minister Himonto ben gibuke ang thek paklang konpo satlang arizol paklang konpo busi pupom lo lasilaso prang tame council atum dodun clip lang lapen council atum chot kali student organization, civil and social organization Karbiang long angkang pipentap insam dun riasan sinil dum teklong. Labangso kacesong nun APSLC dum kacesong si ilitum hang dun kongchok. Lasipiniar nil dum appealing dum civil social organization, student organization dum antame ilitum kaduk eta chinilo unemployed pelake isi big problem kethe dung a problem lo busi dum kupon bom. Sita non state government atum ili tuma worenga warsai we can see nang confident bangke jok dalam ninje dun hai bangwe oppose dun hai bangwe lasika du gue handan itum appeal ponlo je Labangso lo serap dunangi ceto dunangji Labangso a ek ili tum pancake nang pa jok ponangji lapen Karbiang long mate de Mahasau pan separate commission ili tum pan nang tik ini lalu amut pelamang lasi sondak taksi ilitum APSLC pen kupon bom loje 6 schedule mate paragraph 20 ateng tribal areas paragraph 20 lo mate pen bangke 100% ta ilitum si kaduk kawe goreng our side long le patta kaduk kawe pen ilitum si long popusil tum chini pon sita piniar dia bangke Labangso tribal areas paragraph 20 lapa huk jiapan Labangso saisi state government atum bangke batai nang claim pon lasila solo APSLC pen arjap tipji APSLC pen cesong tipji busi ilitum jai pon lasi piniar ni ilitum kacesong un koson pen si kacesong un lo ilitum apan 6 schedule jakong nang pilok Labangso 6 schedule lang ilitum masar jai kathar pen Karbiang long atok anu NC Hills angkang tame kachinia bang dotang lo lasi piniar ni Labangso asik schedule pangtang nang ipu ilitum kachini det adoksi piniltum cesong haidet lasi Labangso kacesong anso setum angsong ponang lang lapen non ilitum adake recruitment alam chotlo recruitment pen kang angpa adak itu articles 244A ke hangji aron anda nang kapawar George Pansi litum pan nang bor ipon lo. Ate paragraph 20 yong si litum pan
nang papuk pidag lo tangte dak ke ningkan suri le itu artikel 244A implement nang ji ujo hang sita itu long elo ilong ji aron ta awet depo lasi paragraph 20 itu las bangso jakong itu non pentapang tang nang ji kusik itu pupon bom lasi la bangso 6 itu ke doko bajo itu APSLC party pen menangan asong jatum kes ta follow kes ta cedanang lo nilipanta kes nang pilo je ini tu masar jai kathar pen pulo je paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pen election ka conduct je aron ka se morning aja kong do tang lo la sila ka se marje pan ile tum rak pan pa chini nang ji pusik ile tum wrong group labang solam ile tum thandam labang solam ke thandam pot nilipan lame bongoli tuma perudi asamis tuma perudi behari tum perudi pusi FIR nilipan nang pilo sita alamu bangke ile tum APSLC pen high court lok PIL ki pidang 2017 aning 17 aning kan paragraph 2 sa paragraph 7 alabang so our dik tum nang ke high data job uthor nili phan nang ki pia case na hala so reference lampen nili chapa high long den kasi 6 nila phan ke tum manang pero ne ili tum sar jayega thar phan lame FIR ki pi thuge abuilo pinyar nili tum chap dang lo bulkan te sita pinyar nilang li phan ne bunete dia porno 6 itu aron ben sili tum asam kachisong lalo lason tak si non herjo trading license aku tak kami ini tu masong jatuh rajas di soke hai penjenglo roton terang penjenglo kapre ka song tum jerap tum si sik sedum arona tengpen trading license geng sa tuman thanangi poron labang soron akesta atumi herjo ini tum hai ponet lo lake sik tum tangpeng ajong lo sik sidul siki hai lo sik sidul banduk ji po klaim atum pinyar ni ke remsi cilut kip lope teklo lope de nasila son thak si ini tum non keranjia port ame ini tum phanang chinek piji sita constitution aron pen ini tum damna labang so aron penate ini tum chapa hai unpo ke hai unji ke tum nupak nuke pen une jakwang thurham menda une ke hai unji ke only hong bidhan mate constitution pen sile tum hai un choji Atu ko eta chok lo kadi. Lapen BJP RSS atum ke lage kachubai party bo situm chini pondo. Kali me kala. RSS tume kachubai lo kadi. BJP atum la kachubai lo. Kachubai kumot pe lo nange cheng. Ning lo lange di. Kachubai nange cheng sike kar biang lo ke LKR wani ke wang bandi. Ning lo lange di. Articles 244A implementation de ko BJP yang si power ke bang lote pusing tande ini nalo itu ke teklong de adun tu Narendra Modi lorain tipi long wang lo alang li bangke articles 244A pan ka pere tu si amen Allah manta memorandum na pani papilong le kali magalang ka pere kali lang ma ka pere lo lason thak si di fulong kamela BJP RSS tu ki claim na development account itu teklong bom lo Jong si development akam claim ji bulotante ke do tanga sai ini tu ma fran ben wang jir ben ke do tanga sai la haita upgradation claim bonangi kalima kalan upfront ben te itu nda Iru Samson Singh dia cetai dulu Amir Bari dulu labang so Amir Bari development ajo non bangke lang inglum choklo bulotante labang so thai sikapan tui jinang bokade kalima kalan Rong parpin lo be statue dame aprang ke bimuchot lo de norma kapat the chunang bogani patel la statue theklong lo gani kupia patel mayong ne buthang patel hai Sardar Vallabhbhai Patel de akeng chimun chotsi ini tu majona dondon do akeng chimun kala so patel la akeng chimun si mudi ajona don anduk asimar Node abang ke hasning lekai bogade. Tipo tuliram romhang lapen otomas council itu Iru Samson Singh dia statue aket tepo simara hede. Apion pabion gadi. Apion kapawiri pansi borio.
Itu Miru Samson Singh District Council 1951. Nangkewan pilo blogante piniar ni ke District Council longka aphanda koror nang badat lo. Apharu koror janikan bang nang bat lo. Blogante lahai statue tame hedung simar theknang ko ga. Bi bolo pini simar hai hede. La dai tung ison alam. La son taksi kasimar ji kali non mangke ladak pen kaptere ki phansi bori ponlo in the name of flyover nang kasimar ji phansi amen pensi la rong party nokbe la pen Iru Samson Singh iti statue pan ki free phansi bori ponlo ini tum katu ko wedak long chat harbe da charjuet sina ko manne flyover kinang sot lo non ciklo jonang bo patanang bo buka diman bang doma awe nukawe di demand bang ko marlo kace construction na kali makala flyover nangji punar ka demand ke kace construction na katu ko da demand bang awe lasi ini tum kinang ye bang ke development wa nangji sita kinangji back athai si claim dam nangi Singhasar constituency longson development ponoi Upilangso amreng constituency longson ponoi jiri kindeng atowar son patang serago acit so arsisia delong kasemar jepat ningkan ingkoi nangi matele hora delong matata tu lahen lo lapen labangso flyover non rak kasemarji rong parpi nok be statue lapen Iru Samson Singh ti statue kapa frije pan lapen labangso a flyover kasemarji pan nonta soil testing report awela jongsi soil jongsi labangso flyover ki kimia jakong awe pulotante non de mahasa ai iru ini arbe ke jang pen tuar cingrai lab la son torsi labangso flyover nang mandaji Kisungi kumarlo, kisungi ke dakar biara tum si sumpon po. Lapen soil testing report jong si awe pelotang te labangso flyover non mat ington nangji. Jong si ington te pelotang te lake upine soda adai tarbiang Thomas Council tum cien po nangi. Lalu, lasi itum dolang lason taksi tarbiang long mate NC Hills non ke demahaso itu makimang loje articles 244A implement je pan pelotang te paragraph 20 dom pan ajak kong nang pipi pamenang ji sita non bangke itu mapan bangke nang pipe sita me ha acar siljar long bangke hada bangke mini secretary da building ki kim patang kitang ko dok lo itu langka mini secretariat lo de itu besar founder lo je lake state asolo small state lo itu hokun lo sahala dak bangke mini secretariat hang happy na tu bangke bang kimpian lo itu mingkang thongke tiket articles 244A nangji implement nangji potum pan bangke hala ke hangji ajak kong bang si pinyar ni paragraph 20 si nang war birong paragraph 20 nangke 3 bio kadi eng sang pan long recap ke pek lake hang takalilo paragraph 20 ki frija phanlo lapen jong si paragraph 20 fridak lo pelotang te articles 244A ke hangji da dimanji bangke feasibility awedet pon awedet lo te tum hangone lo cho hang bom da unelo la situliram rong hang development ta nangji emprek ta hang bom nangji pukelake kacubai akhir aku hang bom ji puhut si paragraph 20 bangke papuk dak lo yang war picor Lasila bangke tum condemn nangji tarbiang long rat doan social organization student organization tum andala bangke ningje hai nangi ere nangne itu ma rights si kabiraji itu ma political rights si kabiraji long recap lo dam julo bodal ke itu ma land rights si itu dak cewadun chol lasila solong atau kanu bename itu cesong onangang tapi labangso ka cesong ilitum chunwekji ilitum constitution aja kong pensil tum ka cesong Asli lihin pen, nagdugo yang mga tan konoilo, ito masardo, ito mas Central General Secretary do, lapen hidung asongja, APSLC Central Committee do, alang ito marji pono nang, laan jay sinili, laan ton ponpoko, slogan hili at hoknang pensi, nili, ajut ponpoko. APSLC pahay nang ma? APSLC pahay nang ma? Jay kathara jite pading nang ma? Jay kathara jite pading nang ma? Bongo Senago
Biro Keeper Piglo. Elitum putot. Lapter jupon tupilonang labang ke elitum suruh putar pen kenaptang ex candidate itu alangli. Apor at hek ko sa sakso. As just lepet ili tumapan ingo sopan ng pamilya dia bakenon. Jadi ko masukar at lumake alang itu RS lapen BJP itu akan bangga laheno. Laheno padim ke laheno alang itu ngabangke non pijo pela 6 itu artikel 244A bangla tumbang pa prida ko pamilya ko ili tum chisong i tame ki chisong dunji anda regat ko. Lason jalan itu makiman. Nasi labangso ke chisong labangso ada itu akin manglo itu ke cipajok jiplo kan itu ke chisong abang kayak itu akin angson nas labangso ke chisong lo pakai ini tuh biasa sih tuh chisong tuh nih lapukali karbia kai karbia rato ange chisong penanji lapen karbia long hem pasong tuh anda mela kasian kong cipado lagi ASEAN kong cipado deh podang tela bangke ini tuh pan sorgar atau bangke itu irok kompo lapen ini saguri ke babang puatung ke plaga ciklong atung kontrak ke babang puar le to akar bitung andame labang suka chisong long kaya pagi pavira long kaya pagi pacilut chok jelong bangke kaja tung ke chisong tibia bangke nili pini ladang ini tung ke chisong long klampen APSC hoy penali tung banta asik di pencuning ring lo mati pacining lo akema nali no saguri ke kama bang bustame nali hemar pong bang nagi tuglok nali hemar kang hubo nali cicang no lagi chok cidaji lasinang inut kontraktor name inut plango name lagi plango pot saguri do pot kai lagi pabir lo pot lagi cisong ulong le pukai hong bidan lo gitu kau anutin name lagi kai pan kajab nih kai pan kajab cisong nih gitu along akinang sot wa anutin nama tatek nih pusing li cuning ring tuh pini ini tuh lagi cisong po penangan kita gitu tuh ke ini tuh ngapala pu kami kita ingin apa ilah kanding dal dinali tuh dah bang datang cisong tuh loh nilitung rong arante ke cisong ke nilitung arti ada nalitung also se nalitung jogja ke cisong lo nilitung ke cisong also se arti do pol to ke cisong abang ke cundi lase kato ka me phanta ini tuh non ko pia polo putante nalitung saguri ke klem la pen kontrak ke klem ke chulong ke plan ke thing ding tu ngodan ni pachini tu ini tuh kar bia khaya tu non ame thang jungjung abang ke cimatha bang ing tui pik amlo ame thang sar thot high big line itu high bang bir bom lo nile pupil la chok nile chulong la chok nile plan la chok bukimat ha apai bang wat muda kaposi ini tuh high bang ke bir bom lo sung bom lo lasi anu tira bang putinda la son mata tidak nangi khai pe khai karbin de karbin ini tuh kisung hotel la bang kar tu ga beta itu kisung rap pe itu bang mata nangi akhema non anton masih itu bang ke konsil nang pi bom lo non la saguri cipol lo non siken gas thaka so tumo lo training to lab lo kuna na lo phathe kha silong phathe kha silchar ko oi lab lo na tung training ben judlap ningkali sisa training sigipi konsil andar saguri puta ala tum non rali to ini to ele to hala tuma phan non training julote bang ola sam reses kona na to mai ponang gipine ahem tung chilong mai pugalilo asol sinang pibom lo eson kopi lo na to athi pi ma thadang brodang te ini to phan